Maitha Nikul Nisari, Saint Augustine of Canterbury, Bishop A.D. Zarokum nga, Canterbury i apakhatnak Bishop asimi mithiang Augustine chu, Romkhwa i a ummi Andrew zetai siang in biak in a zetai pakhat asim. A.D. zanga somkwa kumrukum a, mithiang Augustine chu, ahoi som thumna he, England a mission tua ding a, Pop mithiang Gregory ni atha na. Anni chu, Ken ram ten a mun an laktik a, siang prang Ethelbert ni, ku thing tang a ale khan na. Zai ruang a asi ti a chun, cham le doi, mit le thiam nak na kha an man sual lai tia aphan cha a asi. Athami an itip nak kha siang prang pa ni arak zum na tik a chun, Canterbury a khan, volai in mun tlompal apek na i, a her nak mun khoi ka pau a, phung chim nak kha apek na. Mithiang tampi ni krifa kha an rak zum i, A.D. zanga som kwa kum siri kum, thiang tharau puai ni a chun siang prang pa zong tipil nak a ingve. Mission rian tuan tu na chu poppa he pe tlai nak an ngai lang mang i, asan nak lai a kai adu mi chu adot dot in na kai lai, pe in lon kho aselau ti mi, poppa i ruwa nak apek mi bia kha anzul, anni chu khotsia khuawang abia mi na biak in na kha shok lau in, ma na kha krifa pup nak cha a mun an lak, an khonun phung na kha asi kho chong in an umtar kau na i, zup nak man lau na khotsia puai, khoshum puai i an puai a khan, mithiang na puai in an rul na. Mithiang Augustine ni Canterbury biak in pakhat le, Saint Peter le Saint Paul kha pek chat nak zetai biak in pakhat asak, ram kip a mission thar abun, A.D. Zarokum nga a athi i, ma ni thok in England ram lam kaltu pakhat tia upat pek nak amu.